Дырауларың Максима Владимир Зориктович темен. 19 жастақпын, жұрапчы бәйттен жауын. Аммаға кебедем, бұлырың Октябрьге кебедем. Тәтті жарқынан маған республиканы фон алым, онда Россия орағы жауын. После прошедшего турнира первенства чемпионата Дальнего Востока продолжили готовиться на первенство чемпионата России на базе ЦСП «Триумф». Вылет у нас запланирован на понедельник следующей недели. Чемпионат России кинеха бир улхан күрәхтәгите булыр. Отонны чөйдүк бәйтен итәгатәдән кисәен әренәбит. Онда бу сахам батын тахарабы.